Næste rytter er startnummer 71 fra Norge, Michael Kohlin og Kasper. Startnummer 73, Claudia Pedersen og Kim Tilbud, skal holde sig klar på banen sammen med startnummer 74, Ulrik Clemmensen. I slusen er det startnummer 75, Andreas Erne, der holder klar, og på opvarmningen startnummer 76. Startnummer 75, Pistol Ready at the gates. Resultat for Benedikte Siriste Andresen og 0 fejl i fase af tiden 28,57. The result, Benedikte Siriste Andresen, clear round in the time 28.57. Og Kasper, som er på banen nu, den valger efter Cartino og Calvados 2 som morfar.